Kadheng kali hanong ba shulong kadai kabakta bha ya kalet kawan jong kipat ba. Watla ka sarkar lingba ka tanat transport kadang perking ya ki kali kamai nadu ki taxi bat ki bus ban kamai manla ka sengi penban kadheng kali ka jur bha ha shulong. Kadau ko ba penlong ya kadheng kali la saki ba kadai na ka jingmi bat yo ya laitlan ki kali shimet wat ha padeng ka jing perking ka sarkar. Katanat Transport haringkat ke Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District kadang syak kenyat teli ki kali kamai ban kamai kata ada ka basyu penkeliang number bab ki kali kamai ki yok ban kamai tang shisin shitayo. Kum kanuksa ha ka sengi nikong nela sengi ublei ki kali kamai ki bala syak ban kamai ki dei tang ki bakut ha u number R lai bat sao. Yes, it is a fact that I've seen due to vehicular movement, there's lots of traffic jam day-to-day basis in present situation. And moreover, due to COVID-19 situation also, transport even and all the private vehicles to move freely in the city. Rather, the commercial vehicle like local taxis and buses very rare are allowing their transportation traveling for the purpose of Shillong regions. The flying of too many private vehicles is the major concern for the traffic jam of the Shillong city. Long kejing sisa kata kejing ong jongpi namar kumbangi ngilap baman kapur kadang iya tam sekitan kendailat nang ta seki barek seni sa jan sekretariat kejur bha ka denggali te ladang ipet pat kejing iya jumpi ni kali taksi kadai tang kendia bat kumbangi yoi ba kejing penbena sarkar kasya tang mai 4% ni kali taksi bakin kamai hanrai ladang iya pat seki ki benta kumha kendailat habarek ter kejing thang kali kejur bha te ha kejing I jongahi kadai na kadau ba kejing yo sim kabu ngan ong bet kejing sim kabu jo kini kali simet ka ba penjenjar pat ya kinong lek nongwan da kejing thang kali ha kini ke benta jong kasor ni kinong lek jing lek ni set pendon kam da kali kamai bun sien yamat di kejing nakadaw kejing heng jongki kali abangin liat jing lek ru nilap ba kata ka blok mo boong kabanadu nang tei nanong thamai dan kiti barik hadu khandai la nima jing abangin liat jing lek naka kada idam ka kejing selungo imat dai kejing bun ki kali reusimet namar ki kali kamai ru kidang don tak hendiat berpelai dak kubanu